Aishat bint Ahmed Azhan, UKGG, English reading goal, Divi reading goal, Arabic reading goal, English handwriting goal, Divi handwriting silver, Arabic handwriting silver, Dua goal, Arabic vocabulary goal, numeracy goal, by hearted up to one chapter. تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا، فإن سألوك ما درستي فدندونية علم، فسامع قدرها اللمم ويمم شطرها النعيم. Islamic videos ನ ಬಲಾಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ತೊತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ.